articulate le usuku lanamhlanje lenziwe umasipala kumina lusuku oluhle kakhulu ngoba lukhombisa amathalento abantu ahlukene ngaphandle kwethu nababhali also sizabona kunabantu abenza i-art kunabantu abenza music so njengoba sibiziwe thina siphila nokukhubazeka futhi kwi-platform abasinika yona sitholile ukuthi baya-understanda ukuthi umuntu ophila nokukhubazeka naye kufanele abe khona abe ingxenye yazo zonke ashowcase akhombise ithalente lakhe kungenze ngathokoza kakhulu nanokuthi kuhle nje ngoba khona ney'ngane zesikole zizofunda ngokuthi i-art iyini njengoba thina sixoxa indaba ngestory kuhle nabo bazofunda ba-understande ukuthi indaba ixoxwa kanjani ngoba kade sibaxoxela sibasherisela iy'tori zethu. Sibonile-ke abantu abakhula nokukhubazeka abahlukahlukene abanye baguquma kwezemidlalo abanye baguquka ekuculeni njengoba mina ngiwumbhali kuyachaza ukuthi-ke uma ukhubazekile akugcine kodwa ngale kokukhubazeka khona umuntu okwaziyo ukuthi emphakathini asimame kusho ukuthi-ke nithi-ke wonke ama-communities akhona bonke ey'ndaweni ezahlukene ngithi uma bebona umuntu okhubazekile ababuka umuntu bangabuka ukukhubazeka bamsize bamthande uma khona la anesiphiwe khona asizakale ukuze naye akhombise ukuthi impilo iyaqhubeka. So ngibonga kakhulu nje ukuthi lolu suku abalenze namhlanje lungahlale lukhona njalo so intsha nababhali nabantu abaphila nokukhubazeka nabo bonke abantu bakwazi ukuthi basizakale. Ngicathi umasipala wenza into enhle kakhulu. This is a community development inhle kakhulu lento iyasakha singathi ngahlale njalo ikhona iqhubeka.